Dobrodošli nazad na kanal Kuhajmo zajedno. Danas jedan recept za moju dušu, savršen sataraš od mješavine raznog povrća. Ostanite sa mnom i pogledajte kako da uživate u povrću cijelu zimu. Ovdje sam pripremila sve sastojke. Imamo 1 kg luka, 4 glavice bijelog luka, 3 kg paprike razne, žute, crvene, zelene, kakve god imate, i 3 kg paradajza, te 1 kg mrkve. Paradajz sam ugulila, pošto je bio vrlo zreo, lako se je gulio, a vi možete da ga malo u vruću vodu umočite i on će se onda lakše guliti. Bitno da ga ugulite ako kao ja ne volite da vam ima kožice u satarašu. Sada ću da izrežem ovaj luk na skroz sitno i onda ćemo staviti ga da se dinsta. Znači prvo stavljamo luk da se izdinsta. Stavit ćemo oko 2 dl ulja, nije potrebno više. I dodajemo luk. Ja ne volim da sataraš bude previše masno, zato ni ne dodajem previše ulja. U ovaj luk ćemo, kada krene malo da se dinsta, dodati samo možda 1 dl vode, da se on lijepo onako raskuha, da se previše ne osjeti. Sljedeće što ćemo dodati u sataraš kada se izdinsta luk je mrkva. Ja imam ovu zaleđenu, zato što trenutno nije baš sezona vađenja mrkve. A sada ćemo da pripremamo papriku, da je očistimo i narežemo na kockice, jer će ona ići odmah poslije mrkve. Ja ne volim da mi ove špice ostaju, tako da pazim da sve ih povadim. To je otprilike ta veličina koju ja stavljam. Liter vode tople. Ne trebate pretjerivati sa vodom da ne bi bilo previše. Radije kasnije dodajte još vode. Evo kada se luk dovoljno izdinstao, dodajemo mrkvu. I sada to ostavljamo da mrkva omekani dovoljno, pa ćemo dodati papriku i paradajz. Evo sada kada je mrkva malo smekšala, dodajemo papriku. Ja volim kad je ovako šareno, to već izgleda prefino, a bit će i preukusno. Sada idemo izrezati paradajz i onda ćemo dodati njega. Paradajz je mekan, nema potrebe previše ga sitniti, ali izrezat ćemo ga na kocki.
Paradajz sam prebacila u ovu posudu, tako da malo iziđe višak ove tečnosti. Jer nema potrebe, želimo da dobijemo gusti sataraš, ovako bi se samo produžilo vrijeme kuhanja. Ovo povrće lijepo napreduje i paprika je počela lagano da bude mekša. Sada dodajemo paradajz. Divan miris. Sada nije potrebno dodavati nikakvu tečnost, paradajz će da pusti svoj sok i sada samo kuhamo dok se sve to dobro ne raskuha. Još ćemo dodati bijeli luk i začine. Vidite kako je već paradajz pustio vodu. Tako da će to sad lijepo da se kuha. Vidite kako sad to divno kuha. Sad ćemo još dodati ovaj bijeli luk, znači 4 glavice bijelog luka sam ogulila lijepo i usitnila. Ukoliko ne volite bijeli luk, ne morate ga dodati toliko, mi baš volimo bijeli luk u svemu, tako da sam ga dodala malo više. Za početak od začina dodajem jednu kašiku začina suhog i 2 kašike soke. Kasnije ćemo probati da vidimo da li je dovoljno slano. Ja volim posoliti malo ranije da bi ovo povrće lijepo upilo sol i bilo dovoljno slano. Jer ako prekasno zasolimo, zasolit ćemo samo ovaj saft okolo, a povrće neće biti slano. I zadnje što ćemo dodati, ali stvarno pred sam kraj prije pakovanja, je ova vezica peršina. Oprala sam ga i samo ću otkinuti ovako ove listiće. Vidite kako još uvijek ima vode gore u vrhu odvojene. Ostavit ćemo znači da se kuha još, dok još to malo ne ukuha, jer je ovo previše da bude tečno. Da bi duže moglo stajati, moramo malo bolje to ukuhati, a i taman će povrće da bude još mekanije. Baš pred sam kraj prije pakovanja dodajemo i ovaj peršin. Ukupno je cijeli posao pripreme trajao 3 sata, znači da se je kuhalo otprilike nekih 2,5 sata. I vrijeme je za pakovanje. Pakujemo u sterilizirane tegle koje smo stavili na 160 stepeni 10 minuta u pećnicu. Stavljamo sataraš skroz do vrha, do poklopca i odmah vruće napunjene tegle zatvaramo sa poklopcima i oni su spremni da se ostave i da se u ovom satarašu uživa cijelu zimu. Meni je ovo savršena kombinacija, možete to poslužiti kao prilog uz bilo koje jelo, može ići preko tjestenine, uz rižu, uz pire krompir, uz neko pečenje. Stvarno kombinacija je bezbroj, a možete samo podgrijati ovaj sataraš i umakati onako svježe napravljen vrući kruh. To je jelo koje smo mi nekada davno često jeli. Ovako pripremljen sataraš može vam stajati čak 2 godine, opet zavisi koliku količinu pripremite. Ako ga pripremite više, može vam stajati dosta dugo, da ne morate svake godine ni da ga pravite.
a ako napravite manju količinu, vjerujte, neće se dugo zadržati. Ovo je savršeno rješenje kada nemate vremena da pripremate neki ručak, samo neko meso začas ispečete na tavi, malo riže i dodate sataraš i bude kao ručak koji ste pripremali dugo. Ja se nadam da vam se sviđa ovakva priprema sataraša, da ćete isprobati i nećete pogriješiti. Ono što je bitno da ovaj sataraš prekrijete sa nekim debljim stolnjakom ili dekom i ostavite da se u potpunosti ohladi i tek tada da skladištite na određeno mjesto. Mi danas nismo mogli izdržati da ne probamo naš sataraš i odmah smo ga sa vrućom masnicom onako samog jeli i vjerujte, ovo je nešto stvarno predivno. Nadam se da ćete i dalje pratiti moje recepte i ostati uz kanal Kuhajmo zajedno.